ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜರ್ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मिरे बदल कोली फजर तरी मिसिलसिला के प्रोग्राम का एको आद इंगुडाना फदाइम फजर तरी मिसिलसिला की कीरत कुरान ग बयान कुरैफावा फंसविस रसूल बेकलुंगे रिसालत गेनस्तिन मट्ಟ गाळगुण में तैयार कुरमुं अन्न प्रोग्राम मिरे इस प्रोग्राम कुरिया गेंगस देवानी शेख अब्दुल्ला जमील अरुण वाणी मी कुरिया प्रोग्राम तवगा कित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वडागत मुगे बशार नवत उफावर खबर तेबे फुलना गेनस्ते तो मसे कोफा अद अरबिंग तेरेगा इज्तिमाई हालत ओइगोता अदि सियासी हालत ओइगोवेस अदि एनु कंद तवगा से एमी हुंगे तेरेगा हालत ओइगो तारीख इल्मेरिंग एबे कलंग फइतवगा अली वाला वाफवे एंक मगुणमेंगे हुदन तेरी नवेस एकंत तका बे गोतु मालूमात कोले गिनस्तिन मकी औन दनवानी एबे फुंगे मालूमात ओ खजाना इतरा मुसदन गिंदान कमकवाती एकंत तका बे गोतु मस अगुणमें कमस वरका अली वाला बेनुवे එකන්දතක බල්ලවල වාහක ප්‍රදක්වානේ ෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් මුහම්මද් ආදේ අල්ගොන්මෙන් වාහක මිදක්කනේ හගීගතුග ඉස්ලාම් දීන් අවමුග කුරින් අරබින්ගේ රස්කන් ඔයිග්ගොත රසස් කලුන් තිබිකම එමීහුන්ගේ සවබුන් කදීමි zamanuga eteken hadorate අරබින්ගේ තිරේ කායම් ෆාවිකම මිතන්තාග වරුගද වෙරිකම් කායම් ෆාවිකම මිගොතුන් දෙකුණුග මිසාලක මායිනුගේ රස්කන් දෙන් කුත්බාන් සබා ආදී හමියරුගේ වෙරිකම් ඔයිකම මිකාල වාහකතකෙන් අල්ගොන්නෙන් මිතාගා මි ෆාහක් කරණි මි ගොතුම් බලාර අල්ගොන්මෙන්න ෆාහක් කරවේ ඒ වෙරිකමකී හගීගතුග සබාගේ වාහක ඒ එම්මෙ කදීමි මස්තරෙග්ග මි වාහක බයාම් වෙෆාවා මස්තරකී අම හගීගතුග ස්කීරිත කුර්ආන් මීරෂුගේ වාහක මි සූරතුල් නම්ලා අදී සූරතු සබාග වාරිදු වෙෆාවේ මි වාහක තවරාතුග ඉෂාරේ කුරේෆා වණි කොම්මෙ සිෆේග්ග කම වණි e maneki sida dehawa gotka nune ehnames mitaga ikhtilaf taken horikama agon menna tafat fettakun engeni khasako me tarikhul arabul qadim ga dr hamd sorai wani enage ibaratun miwahaka bayan ko dewafa saba mi bas nisbe wani hagegatuga yasabun yaribun qahtana enage namaki hagegatuga abdu shams kama sha laqabaki saba kama bune uleni අනිබ්බා බේකලුම් විදාළවණී මි සබාගේ මාන නිග්ෆා වණී සබී මිබහුන්නේ සවබකි අරබීන් කුර එම්මෙ ෆුරතම අංහෙනකු ගනීමා කුරි මි රස්කෆානුකම වාතියේ එහෙන් නමස් අස්සබයියා නොත සබ මීන් අස්ලු දේහ කුරවේ අනේ මානේ ගොතුග හංගුරාමග කාමියාබ් ලිබුන් හංගුරාම කුරුන් මිතාග එබගෙනවේ සබයින් අස්ලකි බදවි බයකම මෙවණි මිබෑ මිහුන් උරුණී අරබි කරාග උතුරුන් දෙකුණ දතුරු කුරම් මග්මතීග මර්ජස්සාලා බෑග්ගේ ගොතුග මර්ජස්සාලාගෙන් එගොතන් උරුණු බෑ ගොතුග මිවෑ මිහුන් ෆාහ කරවේකම මෙවණි දෙන් ෆහුන් ආෂූරින්ගේ උඳගුලා හුරේ අරබි කරාගේ දෙකුණුග එමිහුන් මඩකුරි එයි මීලාදුගේ අක්කරුණුගේ කුරින් මකාරිබ්ගේ ෆුරතු මරස්කලකි සබාකම මෙවණි සබාගේ දෞලතුගේ මුඅස්සසකි සම අලි කියා මිහිකම වණි එහෙන්නම්ස් අනබ්බයකු මිකම දෙකොළ හදා සබයි දෞලේ de marhala ka behifawe em marhala ki mi makaribge dawlatuge marhala miladuge kuriga asate ka harum feshigen miladuge kurige hastek fansa sahara hamme den makarib sabage emme muhimmu tanaki etaga bina kuffawa saddul mi saddu rahbeves kiya ule kama bani mi sadduge sabun muli yamanu kara hagegatuga binawegen diyekaba bani yamanu kara warabboko warevehi etaga farbada kanagen diyuma fahuga mitaga u aswati ei mamlaka saba halakuwe netigen diyekama bani den mamlak saba ki imare kurumuga farnuga wara kuriyarafa oitanikam beleve mibami mitaga demta binakon hedi saddu hagegatuga mikiyanives dema adi mikamge sabun ege faada misabga libigen diya den e fahuga algon menna mi fenigen dani mitaga hingadi sailuge kandattaka gule wahakata kirit qur'anuge surat sabage 16 satara mi de ayatuga wara soriha gotega mi wahakata allah subhanahu wa ta'ala bayan korwa fe allah hi korwa fonnani
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور مي دياتوغ مانيكي دين إباميهم فرغستي هشيلغتي دين තිමන් අල්ලාහ් එබෑ මිහුන්ගේ මච්ච බොඩුවේගෙන් වා ෆෙන්ගණු සයිල් ආලිමි ෆොනු වීමේ අදි එබෑ මිහුන් දෙ බගීචාගේ බදලුග තිමන් අල්ලාහ් එහෙන් දෙ බගීචා දෙවවීමේ කාන් නුකරේෆද හිති මේවායගේ ගස්තක මේවායනේ කෂි ගස්තක එතම් මිතාග වර මදුන් හුරි කුන්නාරු ගස්තක ලිබිගෙන් වා දෙ බගීචාය එයි එබෑ මිහුන් කාෆිරු එකමටක තිමන් අල්ලාහ් එබෑ මිහුන්න දෙවි ජසාය ෆහ කාෆිරුවා මිහුන්න මෙනුවී තිමන් අල්ලාහ් එෆද ජසා දෙවන් හිය ආද මිෆදේ මිගොත සයිල්ගේ වාහක සිෆවෙගෙන් ඇස ඔති අරබින්ගේ බය කබීලාතක මි සයිලුගේ සවබුන් වරබොඩු බදතකෙන් ඒක මානෙකි මි සයිලුගේ සවබුන් එමිහුන්න තන් දූකොෆ දාංජිහිගෙන් ඒ තන්තන් දූකොෆ එමිහුන් කුරින් උළුණු මන්සිල් දූකොෆ හිජ්ර කුරි ඒ තෆාතු රත්තක එමිහුන් හිජ්ර කුරමුන් දියකම වණි ඒක තෙරේග ඛුසාතු වන් හැගේ මිහුන් එමිහුන් ගොස් ෆේබි මක්කාය ගාය සරහද්දක adi mibaa mihunge tereng bayaku daturu kofa gos madinaya febikama ve nota madina ga ahulu werinna ebaa mihun tereng bayaku wegen dia me migotun algon men me faha kurave auswan haya khazraj wan haya ki mikam ge sababun madinaya badaluvi de qabila ge mihun anebbeku sham kare gos febikama ve fahun mibaa mihun badalu wegen diei emihun kurin ulemun dia diim wes du kofa nasora wegen dia bayaka ei ghassan wan hage mihun ham egotan amilage mihun bahra lakhm juzam tanukh taglab enum farata migota eta qabilage bayaku muli arabi karage teriya behigen dium sabaka vi misailul arimuge wahakata nota mis masala den sabage rasaskalunna balakama vejjiya sabage rasaskalunge tereng verikamuga bæverivi tafatu farata wakan algon menne enge kirt qur'anuga sifakura ifarataki balqis raninge wahaka mi wahaka algon men kurin sayyidina sulaiman alayhi salam ge wahaka yaku algon men wani war rangala bayan ko difa kirt qur'anuga mi wahaka allah subhanahu wa taala war sariha gotega bayan korawa fave hudhud ge wahaka e hudhud khabaru ganestin gotuge wahaka ekamana irang alukon kuri wahaka adi ekamana qawmuge khabaruge wahaka ekamanaage verikamge nufuza bara maqama daraja gotuge wahaka ekamanaage ves majlise shuraay nota mashwara kurumge majlisen ekkama buddhi ekamana lifawa buddhige furihama kama enum ves bay kankamge khabaruta wara funko kirit qur'anuga waridu fawe adi mi wahakataka guligen ilmuwen wani mi wahakataka gulifawa khabarta wara sarihako bayan ko dewafa ekamanaag zamanuga fenunu kantattaka e zamanuga verikamge nizam og gota miwahakatan algon menna suratul namluge vihin saale sataraka wani warafurihama gotega bayan ko devwafa ade min algon menne enge echki hagegatuga mi verikan oinne gota mi verikamga badaltaka verikamge nizam taraqi wegen die gota mikankan aswawa muhimmu gotta mi wahaktakan algon men mi wahaka dakkaru visnaanje muhimmu nuktaki arabi karage mi sarahadduga miha warugada hadorate qaim fa oi kan kiret qur'anuge sarih nasun algon men anga devwa fun deha kodde arabi naki mi algon men kurin ishare kuri gota mi hunna kommes mimarka ekaheriwegen tibikamuga vies duniyega dekemundi hadore kurierunta libifavi baika ehmima arabinaki mi hadorate nebbe gotuga qadimi zamantuga mi sifafa sifuma mi wahake waraboda fushwarakan algon menna fahaga wegen ebade den min algon menna anga deni mi kanka algon menna anga deni hagegatuga arabinaki wes warugada hadoraten baikama nunnama algon menna hama sifawani faris karage mi rasas kalun makkaga mi hunna dima buni derani kameti bas ekam hagegata ki nune arabingi tereges warugada hadorate uti qaim fe islamunge terege uti warugada hadorate qaim fe ade sakkene sabage iturum wes bay qabila taka behegotun tarikh ilmirin ebe kalunge tarikh faytoga yalo walla wafe ege terege hira qabila gawahake wes ebe kalun liwafe hira ge verikama kiwes faha kolleve verikamakkan ebe kalunge faytoga yalo walla wafe ade mikandetaka behegotun awun menna itur malumat kulakenes dewani al sheikh ahmad abdul karim
ade islam din amu kuring arabinge terega gina ane raskan taw ras kalunge terega nota raskan kuremundia mashhur bodeti ras kamuge terega mamlakatul hira vis ei faha kolleve sarhadde nota raskame den hira ge raskan ufedigen a gota balayru dr hasan ibrahim hasan enage fay tarikhul islami السياسي والديني والثقافي والاجتماعي لوافوه عربي قبيلة وغترين باي قبيلة ادوسور ام بور دبار كم غوا فارسنا رومانونغ وريكمغ سرحد كاري رتوغ وزنوري وگين اولونه ادي سرحدوغ وزنوري وگين اولونو عربي قبيلة تك كومسورغ مينيوان كم ادوسور لبيفاوي ehna se qabila tawge mihunaki mulin mustaqil verikame kuramundiya bayik kamaka nobeleve midennabi arabi qabilata diriolemun diyai faris karaya romange sarhadda kari hisab tawga kamawati eba mihunna farisina romanunge ehiterikan libemun diya ei mizamanuga nota ezamanuga duniyage bodeti bartakum ade ei mizamanuga algono mihar me dirolumunda zamanuga duniyage bodeti baratakun kudi qawmtaka eba mihunge siyasi beenun takattaka ehi tiriwa usulun edwasor farisina romanun wata rumi hira ge arabi verinna ehi tiriwa mundiya arabi ehin qabilata matiri kofa betib mattaka farisin ves adi romanun ves eba mihunge sarahadda karattawga dirolumundiya arabi qabilataka ehi tiriwa mundiyai adi qabilataka kari hisab tawge danubintaka wiafari markasta emihunge baruge dashaggenes etantange aman balhattamun gendiya adi aman balhattuma e qabilatawge sifaina e kurumina farisinge sifain ves harakat tiriwamun gendiya adi midennawi bodu de baruge sarhaddi ron kariga dirulmundiya arabi qabilataka eku farisina rumin ge khassa muahadatake emihuna eku koffave ei ebami hunge sarhaddu belhettumge beenumga kofwa muahadatake kama wani mi zamanuga ingresinna amerikanu duniyage bay qawmtaka eku e qawmtaka aman amankama rakkatrikan hoda dene mebune e qawmtawge sarkartaka eku kura zatuge muahadatake ei beenumaki hama amilla maslahatu himayek kurun adi mi zamanike effadan arabi qabilata farisinna ruminna tabawamundiya adi e bord debaruge hadara تقليدكو حضارتا ايغوتا تمامن ديريولموغي امها كانتتا باتن كورمون غوسفوي ادي ايغوتا اميهم مسكه بس كورمون ديا ميدنبي عربي قبيلاتوغي ترين حيراغي رسرس كلون تباو من دياي فارسينغي اصول تكا ادي هما اهم غساسناغي رسرس كلون كيمن تريكا ادا كورمون دياي ايرمتي رومي ويركما adi tarikh hekiwa gotuga midennabi arabi qabilatawge verin kure bay mihun kisraya qaisara kiyamanve tabawumuga haddu fahanala diumuge natija gotun nasara din bay verin ikhtiyar kofabe kurin ves algon ishare kuri fadan hirage verin gulum badahiko kiyaman terika ada kurama ay bod debaruge teren faris karaya adi ghassan ke mihun wata ghasa sinage verin gulum badahiko kiyamanterikan ada kuramundiyai rominna ehem bomuge sababun mi zamanuga duniyage boditi bartawge meduga kan hinga usulum farisina rumi masake kuramundiyai komme bayakuwes ebayaka kiyamanterikan ada kura qabilataka askari ehi vedigen barugada idikol qawmuge aniyaveri kamun e qabila salamek kurumuge namuga ade dushman qawm nikameti kolluma adi kudi qabilatawge verinna hatiyara maddi ehita vedigen siyasi maqsadta hasil kurmuga awadineti ebamihum masike kuramundiya adi bor debarun kure komme bari ves masike kuramundiyai arabi qabilata alwetiko fabetibma migotun rumin farisina dekola harakatri wuma beenun kuramundiyai gasa sinage nota gassaninge verin adi midennevi غسانينge verin medveriko arabi qabila tawge macha ruminge verikan ma adi emihunge bara nufuz forwafwe غسانين nota غساسinain ruminge ehiyaiku emihun dirolumun dia sarhadu tawga farisinge macha nasr hoda fave adi hirage rasras kalunge macha baru forumga kamyab hodi adi ruminge hadaratuge asar war boda emihun nakuri hirage verikan qaim kurayfa oti kufaya timmel duruga
ei iraqge najafa kari sarhaddu adi miyada hamayves e sarhaddu wara faalukam bodu gotegga fenna eboy eta miyadu diriulumun dani iraqge shein isaga faanu ge duisatta 33 ahar kurin iskandar maqduni faris karage macca gadawigat mafahu faris kara kudi dawlataka hadala farisinge bodu verikam baba kolli adi midennevi kudi dawlatta mashhur wefawani qabila taka group tawge verikam ge namu ade ei bodu dawle kudi kolla fawati migota faris karage bodu verikam kudi kollumge beenumaki gurikuge rattaka hamala dinumuge qabilkam farisinge kibain kanduwalu faris kara nikamit kolla bar kuda kollu mives alwon dannawani mi zamanuga istimari barta qawmta alwet kurmafahu e qawmta baba kolla kudi dawlataka bahala usulum kofawa kamekkama min engeni miyadwes salibi bartaku duniyega amal kuramu egendani hama ebamihunge kaabafa amal kuramun dia gotakkan algon menna min dehave zamana mihunna halatu badalu efa winamwes salibinge maqsad taka evves badale naannaka min ebainge emihunge beenumaki muli duniya norakka kofa namaves emihun ufaluga aramuga diriulun adi ehen qawmta fanako netikollo ehem mihunnaki ebamihunge alunkamga hedun namaves ebamihunge aniyaverikam abad egotuga demehettumaki vevenekame kamga nuwati kudi kolli farisi dawle egotuga beevuni miladin 226 wana aharai hamaya efahu faris karage ratta ekko farisinge bodu dawlate anikkaves qaim vegendia mi dawle qaim kuri ardushiru bun babak namaka kiya mihe mina mashhur fawani alu sasan nuwata akasirage namu ardushir faris karage verikamga miladin 270 feshigen 240 ekaka demihuri farisinge gellifawa wahdat ekkurumuga arshidu kamyab hodi adi farisinge nufuz gelligendia arabi qabila tawge macca nufuz forwam wes minage verikamga feshunu migotun hira ay al ambaru farisinge verikamge dasha genevunu adi yafahu sharutta eku mide arabi dawlata miniwankan devunu ei ruminge hamlatakum faris kara difa kurumuga hiwuma shart kofa adi rumina dekola farisin kura hanguramatavuga farisinge kola baveri uma ves shartu kuri adi hiraga verikamge muddat nota tarikh miladin timbana qaruna hamain fenna eboy nota feshifa wani eha hisabu adi eha hisabun feshigen islam din faal kurema hameya ves hiraga verika demi ekkama muarrikhun liwafwe adi hiraga ahulwerinaki arabinge hadaratuga wara muhimmu dawre adako fawa baikkam ves tarikhun engen eboy emihunaki muli arabi karaga viafari koffawa bay adi arabina liyankian dasko dinumuge masekke ves hirag mihun koffave emihunge mi khidmettawge sababun hirayaki arabi karaga warabboda mashhur fawa dawlate adi mimihunaki arabi rattawga nasara din feturuma ves ginaguna masekketake koffawa bay ekan ehem vi hirage bay rasraskalum bududin duko nasara din qabul koffawumge sababun adi hirage ahulwerin diriulni arabinna faris karaya demeduge rattawga kama wati farisinge hadore arabi rattaka gena bayakives hirage mihun hiraga fansavis raskan koffa wakan tarikhu ege terega himene muhimmu bay raskalunaki amr bun adi imraul qais amru an-nu'man al-a'war imra al-qais kiya etammi eta raskale ves mimihun geterega we al-munzir bun ma'us sama amr bun hind qabus an-nu'man mi eme boda mashhurugin gusfawa raskalum ade tangul kurin sheikh ibrahim vidalu fadain mi wahakta ka bayalimu arabinaki halarat lifawa nuwa bayke nuwata arabinaki tarikh nuwa bayke buna bunun qabul kuramara dative sabaki mihawaruge bodu verikame hingafa bayak nuwata verikame hingi bayaki huriha gotukum ves kurierun lifawa bayaka wanakan kashor
enkamun arbinnaki evves taarikh nuwata hadarat mebba ekkama dawwa kura mihun ekura dawwa ki alwan dannawani mulin ted dawwa kamga nuwana kan kasware adias mi Sheikh Ibrahim Ahmad ecce ituru kurban luwati alwan hiyne den kuriya genda Sheikh Ibrahim Ahmad ade algon men wahaka mi dakkani hagegatuga islam din awmuga kurin arabinge verikan oiggota ekankama behe gotun begotun faha korwe ev verikamaki himiyaruge verikan ade mi sabage dawlen uwigen diuma fahuga den ufedigen dia dawlate yaman karage terega himiyaruge dawle mi bamihum mi saddu maramat kurma kuren sayil aramga halakogen dia saddu maramat kurma warabboda masake kuri en names anikaves etan funduegen dia kama faha korweni himiyaruge rasaskalun kore zun nawasis himene den meenaki yahudinge deena wadigen ule mihege gota faha korweni enaki yamanuga diriulunu nasora inna dekolu diriulu men ulunu dekolu veriwegen ulunu khasa farate gotuga faha korweni yamana nasora din awmuge esobe mi najran ge mihun em yamana nasora din ai najran ge nasora enge teren la fa as wazam veriwi mihunna adi habshkara ge terenga awmege teren nasora din yaman kare taarafegen di komme gotiga names zur nawasaki nota zur nawasaki yahudiyatuge mi mutaassib goittake gengulunu farate kama wefawani eme kurin mi Musa anwargu ahkage isharak kore gotan nasora dina wanna mihunna ena oti warabbodu adab den nimmafa nuwata yahudiyata dekolu hada komme miheka maruge adab dinun nuwata walkonefa alifan e walan alafa alifan anuge tereng illalun mi wahakata mi mita galgon menna mi visneni ashabul ukhdud gotuga kirat qur'an go bayan ko faakama bayin ilmerin vidalwati anibeku mi anibba ilmerin vidalwani ei molin ehem wahake ke hage gotuga mi debaga war tafatu de riwayataken ebuhore den saba himiyaruge asartakum mi dalil kurani war taraqi hadorategge veri baykama misalaka mudaafula wifari ulandu faru hurikama nota waruga da bod fleeting emihun go ikkama yamange bandaru India Somalia Sumatra China fada sarhaddaka miba mihun datur fatur kon hadafa ulunukama mi wahakata min algon menna fenigende komme goti gaves himiyaruge verikan kuri ebbayaka mi kiyani tubba mi tubba ge wahaka algon men dakkairuge visrinje wahakatakin ebahuri ei tubba ge laqab furatama devunu mihaki banu Jasham bun Abd Shams kiya mi hikama wani anibeku mi ishare kurani al Haris bun Raji Shammar kiya mi hekashe emme furatama tubbage laqab defa otinote e laqab emme furatama beenun kuri farataki mi Haris bun Zi Shammar kama enkama wiya mina eki war baru goda war nufuz gada mi minage verikam migotuga ovva habash karage mihun as yaman kare verive gatumga sabun minage verikan fila diyakam wani komme gotiga vies mi wahakata alwan mena komme surakan eba ishare kure kirt qur'anuga mi wahake agule nuktata ei kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafa in ayate gonnani ahum khairun am qawm tubba mi alwan mena eba dalil kure mi wahake ishare kura en nukta e suratu dukhan ge 37 ayatun algon mena mi wahake eba ishare kure ehen ayate ga Allah wahi kura fonani wa ashabul aikati wa qawm tubbahin ashabul aika aika ga hulverin adi tubbage qawm eme min algon menna eba kanala ange sida nude kirat qur'anu ga miwahaka sariha gote ga bayan kuries mimi hun diri uluni kon tanegga kan not mimi hun nakimi kon bayekkan mitaga wa qawm tubbain ayma ami saafko sida kon ange nude ema mufassirunge meduga mikamga warabod ikhtilaf take fenifawe bay mufassirun deke gotuga vejjiya ei himiyaruge mihunne anibbeku deke gotuga vejje kuren mi Ahmad Abdul Karim ishare kurevi hayratuge ahulweringe wahake mitaga mi qawm tubbain min ishare kureveni ade komme gotuga vies algon me mi visna ala iruga vejjiya dukhan suratuge mi tiris haywana ayatuga ishare kura ahum khairun am qawm tubba fahe wakin rangali
mimihun heye nota tubbauge qawmuge mihun heye mi deba mihun kure kombayeto rangali mi kureve suwala algon men balairuga vejjiya mi wahakata kirt qur'anuge eba algon men hame genesde anibbeku mi bunani mi ba mihun naki mimihun dimavi usulegge sabun samarqanduge tereen ase mihunge kandata nimmali bayke anibbeku buna gotuge vejjiya tubbaki mi salih bekale arabinge teregu fedun wara salih bekaleke ena yaman kare wade himyaruwan hage terega emihunna khasa din genesdi emihunge terega kurin mi alifanan alkon koroma ekandata kommes sulakum badal kolli miheke mineki ehmima min algon men engeni hagegatuga mi tubba uge verikamaki algon menge mi usultaka gaakura goittake ekuleifawa verikamekama algon menna kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulum wes tubba behe gotun eba irshadake libe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis gornani la tasubbu tubban fa innahu kana qad aslama mi hadis algon menna hame mi anani ibnu kasiruge riwayatakun adi tafsir tabari ges mi hadis bayan wefa eba ove ade mi algon menna anga midani tubba nubabus algon men nubunashe mi faregga ei islam wadane bekalaka vedane to islami usulta gangulu bekalaka vedane eme mi usulan algon men balafiya tubbaki hewlafa bekale gotan algon men mi faha kureveni komme gotega vies himyarunge verikam feshigen aaruga himyarunge verikar nagahatta din ekaki mi tubbauge sabun e verikan diei den eya guligen e tubbage fahatan ganna huriha verinna mi tatabiage usulun nan defa mioti adi e verikan egotuga kuriya diyakama miwani admi wahaka miha hisabu medkondala mire algon wakwelana irad kurevi amada mare wes mi wahaka ge nunimi oy bayaku badaluma umid kuramu program record kuri Aishat Ahmad Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi aliyadda wassalamu alaykum